Zbog naših Hrvata u Bosni i Hercegovini, zbog granice koja nas dijeli i zbog geopolitičke pozicije, pogotovo utjecaja Rusije, koja se očituje u odnosu između Putina i Dodika, ali i stalne i konstantne posjete Malfejeva, koji je njihov tamo oligarh i koji imate imperialističke težnje, koji smatra da je Putin car koji bi trebao ostvarivati ruske carističke neke granice. Smatramo da je ovo dobro i treba pohvaliti zapravo ovaj cijeli proces, da se Bosnu i Hercegovinu stavi u taj europski kontekst, i dobro ste naveli zakone koji su uspjeli dakle napraviti određene promjene i da budu usklađeni sa europskim standardima. Ono što nije napravljeno i što ostaje i dalje veliko pitanje, a to je izborni zakon, za što smatramo da je ključna stvar, i nije izmijenjen zakon o sudovima. To isto smatram da treba ovdje naglasiti. Zašto ovo sad naglašavam? Jer iako je pohvalno što se to sad stavlja u europske kontekste i da će Bosna i Hercegovina početi sa pregovorima, ne treba imati iluzije da će ulazak u Europsku uniju riješiti unutarnje političko stanje u samoj Bosni i Hercegovini, jer to nije uspjela riješiti recimo Španjolska sa Katalonijom. To vam je recimo jako dobar primjer. Ili nedavno je bio čak i Sjeverna Irska i Irska, što je doduše sad više nije ista situacija iz razloga što je sa Brexitom Sjeverna Irska izašla van. Međutim, tamo su bili kilometri razlike između tih naroda, događali su se nasilja koje su i puno veće u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Tako da to unutar političko pitanje se mora riješiti i da se doduše vrati ono stanje koje je bilo u Daytonu, potpisano u Daytonu. I vidio sam sad u nekim novinama, odnosno u medijima u Hrvatskoj čak, da se sad ovo naziva kao jedna odvajanje zapravo od te jedne Daytonske etape i ulazak kao u briselsku etapu. Međutim, ne možemo mi zaboraviti Dayton. Dakle, Dayton je tu ključ i smatram da je to zapravo ključno pitanje, rješavanje političke ravnopravnosti i konstitutivnosti, da konačno Hrvati u Bosni i Hercegovini mogu dobiti zapravo svoje pravo da biraju svoje predstavnike i u predsjedništvu i u domu parlamentu, odnosno domu naroda, gdje se zapravo Bošnjaci mogu birati hrvatske predstavnike. Prema tome, ovo je dapače, dakle, pohvalno, međutim, mislim da je to trebalo i puno brže i puno bolje zaštititi interese, dakle, naših Hrvata, a ne da se 4 puta izabire osoba persona non grata Komšić, koji se u više slučaja ponašao više kao antihrvatski šovinist, što je treba istaknuti, i mislim da u tom smislu Hrvatska će se trebati postaviti suverenije, da se i dodatno zaštite prava Hrvata u Bosni i Hercegovini. Upravljanje migracijama. Što se tiče migracija, ovo mi je drago da ste postavili sad ovo pitanje. Dakle, ono što se događalo su sulude situacije gdje su se diskriminirali Hrvati u odnosu recimo na migrante. Imate nedavan slučaj da su naše žene u Hercegovini zbog ekonomskih aktivnosti su brale bršljan na samoj granici. Mi smo ih kaznili sa poprilično visokom kaznom i mislim da će to općina Grude morati, odnosno da su već i platili to za nas, što je okej, to je poštivanje granice i tako dalje. Međutim, s druge strane, da vam ilegalni migranti prolaze u Hrvatsku kao švicarski sir je nešto što definitivno brine naše ljude koji žive u pograničnim dijelima, naše Hrvate i nacionalne manjine koje tamo žive. Dakle, to je jedan ozbiljan problem i da, mi bi stavili dakle, vojsku na granice, ili ne samo na granice, nego i na punktove, dakle, koji idu u dubinu teritorija. Pritom vojska u tom trenutku dakle, surađuje sa policijom sukladno sa zakonom o policiji, a s druge strane ta nesigurnost koja se događa na granici, to sad govorimo o ilegalnim migrantima, se nažalost prelila sada i na naše prometnice. Pa ste imali slučajeve gdje su ilegalni migranti koji su vozili kombije, znamo za te dakle, slučajeve. ubili su obitelj i gdje je dijete ostalo bez svojih roditelja. Prema tome, o tome isto treba otvoreno razgovarati. Evo, gospodin, vidjet ćemo, mislim, put europske, odnosno pregovaranja, sjetimo se kako je krvav bio za Hrvatsku. Prema tome, mi se nadamo da će se... 6 godina pregovora, ali tako? Tako je, dakle, bilo je tu jako puno poglavlja koje je trebalo zatvoriti, dakle, kompleksnost unutarnje politička u Bosni i Hercegovini, dakle, treba isto staviti u kontekst da je to kompleksnija situacija, dakle, cijela ustavno-pravna, dakle, organizacija države je puno kompleksnija i tako dalje, tako da, međutim, postoji
određeni modeli kojima bi se moglo ići, dakle i taj teritorijalni preustroj, dakle i Belgija je prošla slične stvari koje je u prošlosti da bi danas bila jedna respektabilna zemlja Europske unije i treba biti optimističan. Dakle, ono što je ključno, samo bi se nadovezao na vaše pitanje koje ste postavili gospođi Marić, a bitno je u geopolitičkom smislu, nije tu sad samo pitanje Rusije i Ukrajine, dakle tu se odražava dakle u Bosni i Hercegovini i sukob koji se događa između Izraela i Hamasa. Dakle, da cijeli zapravo islamski svijet stoji iza političkog Sarajeva i to jesu silnice koje treba uzimati također u kontekst i dakle cijeli bliskoistočni sukob i složio bi se da velike zapravo sile, odnosno nisu bile toliko prisutne u Bosni i Hercegovini, da sad se pojačava ta važnost s obzirom da bi se određene stvari mogle, odnosno mi to ne želimo, ali bi se mogle preliti dakle i na ovaj naš dio, jer ovo je zapravo i obavještajni zapravo centar, dakle ne treba smetnuti suma da je nedavno FSB, to je bilo i u službenim medijima, nagradio Vulina, dakle to je ta poveznica dakle i Beograda sa Moskvom službena i dakle Banja Luke koja je cijelo vrijeme prisutna. Prema tome ta geopolitička situacija će definitivno ubrzavati to iz razloga što smatramo da je bolje da je Bosna i Hercegovina zbog naše nacionalne sigurnosti da je unutar europskog konteksta nego da se to recimo dogodi da Rusija dakle napravi određene korake pa dovede do nestabilnosti, što je zapravo iskomunicirao ruski ambasador unutar Bosne i Hercegovine u onom jednom od intervjua da to i nije baš sukladno interesima Rusije, tako da dakle treba će pregovarati, to nije lagano, dakle to sve, ali definitivno bismo htjeli vidjeti zbog svih, dakle Bosnu i Hercegovinu unutar Europske unije, prije svega zbog naših Hrvata koji dolje žive, a s druge strane da se ispoštuju svi oni standardi koje je prošla i Hrvatska, koji nisu niti malo laki, da se uđe u tu europsku zajednicu, ali opet se vraćam na ključno pitanje, to je rješavanje dakle unutarnjeg političkog pitanja, a to je ravnopravnost i konstitutivnost, odnosno vraćanje na Dayton, što je ključ. To se ne slažem da Hrvatima to nije problem, dakle mi samo želimo ovo što je rekla gospođa, da doneseni su određeni zakoni kojim se onemogućava, odnosno politička, a s druge strane imamo i odluku Ustavnog suda koji traži da se sprječavanje preglasavanja Hrvata, što je ključna stvar. Hvala vam.